Utuvugana hashize imyaka igeze kuri 29 umuhanzi Tupac amaze kwicwa cyangwa se arashwe, kubera ko yarashwe mu mwaka w'igihumbi 1996. Reka turebere hamwe umunsi ku wundi uko cyangwa se isaha ku yindi igihe araswa byagenze bite. Turebere hamwe amateka y'uyu muhanzi Tupac. Hari benshi mukunda kumwumva ariko mudasobanukiwe ngo Tupac yari muntu ki. Niyo mpamvu ngira ngo duce muri iki kiganiro, ntabwo kiri butinde ariko gikubiyemo byinshi by'ingenzi ku n'uno muhanzi Tupac. No kuvuga ngo wari umunsi nk'iyindi yose, gusa waje kurangizwa n'amarira ubwo umuraperi w'umunyamerika Tupac Amaru Shakur wamamaye nka Tupac yaraswaga urufaya rw'amasasu avuye kureba umukino w'iteramakofe wari wahuje Bruce Seldon na Mike Tyson kuwa 7 z'ukwezi kwa 9 mu 1996. Uyu mugabo yahise ajyanwa igitaraganya kwa muganga, ariko ku itariki 13 z'ukwezi kwa 9 n'ubundi mu 1996 ubuzima buza kwanga, ava mu buzima cyangwa se yitaba Imana asanga umuremyi. Kugeza aho byaje gutangazwa ko yitabye Imana azize ibikomere yatewe n'amasasu byatumye aviramo imbere. Yarasiwe mu mujyi wa Las Vegas, ari naho yaguye. Mu bihe bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga n'iz'amakuru zikomeye ku isi hagaragajwe amafoto y'uyu muraperi aherekejwe n'amagambo yakundaga kuvuga amugaragaza nk'umuntu waranzwe n'ibitekerezo bigusha kumpindura amatwara. Yapfuye afite imyaka 25 yonyine. Tupac yarakiri muto cyane. Tupac yari umwe mu baraperi bubatse izina nubwo yabayeho igihe gito cyane. Iby'urupfu rwe biracyari mu rujijo cyane ko nta muntu wamwishe uramenyekana. Gusa uwitwa Orlando Anderson wari umwe mu bagize itsinda ry'amabandi rya Crips yaketsweho kuba ari mu bagize uruhare mu kwicwa kwa Tupac Shakur. Icyakora uyu mugabo yahakanye kenshi kugira uruhare muri ubwo bwicanyi bwa Tupac, kandi narigera icyaha kimufata. Niki cyaha kuko mu 1998 Anderson yaguye mu yindi mirwano y'amabandi itari ifitanye isano n'urupfu rwa Tupac. No kuvuga ngo Anderson muri 1998 nawe yaje kwitaba Imana aguye muri no mirwano y'amabandi, ubwo nawe ibyiwe birangirira aho ngaho. Nyuma y'imyaka 27 tariki ya 29 Nzeri muri 2023 ubwo ni mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2023 nyirarume wa Anderson witwa Duane Kefe D. Davis yafashwe nyuma yo gukurikiranwa n'akanama k'ubucamanza ashinjwa icyaha cyo kwica ku bushake Tupac Shakur. Uyu mugabo wahakanye kenshi ibyo kwica uyu muraperi byitezwe ko azaburana mu mwaka w'2026 ubwo n'umwaka utaha. Tupac yubatse izina mu gihe gito cyane, amenyekana hanini kubera ubutumwa bwari mu ndirimbo ze. Ubutumwa bwajyanaga cyane n'ubuzima bw'abirabura muri Amerika bwiganjemo ubukene n'ingaruka zizana nabwo. Azwi cyane kukuba ataratinyaga kuvuga ikimuri ku mutima, akagira amagambo benshi bemeza ko yashoboraga gusesereza abafite umutima woroshye. No mugabo wababaje abantu ku buryo n'uyu munsi akivugwaho cyane, ndetse indirimbo ze ziracyumvikana hirya no hino muri Amerika no ku isi yose muri rusange. Tugiye kugaruka kuri zimwe mu ndirimbo z'uyu musore zamamaye cyane. No kuvuga ngo ari indirimbo nyinshi za Tupac zagiye zamamara, harimo n'indirimbo yahimbiye mama we. Reka tuze gukomeza turebera hamwe n'izi ndirimbo, ariko ubundi uyu muhanzi Tupac icyamwishe kugeza na n'ubu ntabwo kiramenyekana. Biracyari mu rujije, abantu bibaza ese Tupac yazize iki, Tupac uwamwishe yamuhoye iki. Ariko nkuko uno Anderson bari bamaze kugirana amakimbirane, bamaze no kurwana, byakezwe ko ari we wamwishe, ariko nawe yaje kuba yakwitaba Imana muri 1998. bivuze ngo ukuri kwiyicwa ry'uyu mugabo kuracyafukiranye, ntabwo wapfa kumenya ukuri. Gusa turacyakomeje kureba, reka dutegereze runo rubanza rw'uyu nyirarume wa Anderson ubwo azaburana. Ni ibintu bizagenda bimenyekana kubera yuko buriya ukuri kuratinda ariko ntiguhera. Wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi. Ndabakunda, ciao ciao.